ye panyin na wo app yi so a mesra wo fa Agya Kwabena asem ne fa tu hufo. Agya Kwabena so what do you any so? Hey, street where there, it's what true. Agya Kwabena, oh yeah, list. I for us a rapture, no. See, I am mystery. Agya Kwabena asem no. Hey, Agya Kwabena. Hey, asem nice in a free. Nyame ya say Agya Kwabena. And finally, Agya Kwabena UTV. Wabekasa, wabe reply to attack in insulter. Among for a day ban so it was social Montana. Agya Kwabena abedin when I face no. Oko TikTok Montana so. People just on behalf of Agya Kwabena or select TikTokers for no more Agya Kwabena mobile. Na mo fa the born in China wa share that na no na fire. Aha Penyah block media. Best was any day. Obe like video no that my subscribe button so make the notification icon no latest update na be chere wa adwen dia mame e wo comment section mess raso baswa no a share video for us enya bi ahwe this week there it is dedicated to Agya Kwabena week ni nyina Agya Kwabena week after say obi video be chere oh mama this Sammy Gyamfi atem no munyai mama ka say oh accident see here no plane helicopter crash na ka say Sammy Gyamfi na ewo no obeka say oh munyai no sakwasi ampeni and I was asking say so nipa na obo ni din say nipa na mo ka so mo na ekoye mu aka die pa no mo de ayemo adien ya boku busu ani bi eno na ginger and TikTokers eno mo say Agya Kwabena o Ghana heavy opposition even wa wo show mu TV UTV Bulldog and sembe na Bulldog ga metna mu TV no so ameka and sembe na Penyah steady wa metna mu UTV no so ameka where were you able to condemn it? You couldn't condemn it. Hunto kwasi ampanyin no I got time to use by ka say Akufo do free plane or bomb person on plane name show ma Akufo do. You couldn't condemn it. You were just quiet. One kasa ana why di na all of a sudden attack because Sammy Gyamfi so dey. One say eh ya and the media no so omudi na dwuma. Yes, Ghana for answer ebe wo enkwa nyansafo amo makwata TikTok I wish obi wo e wo ye friends social media so no ne edika wo panyi jimifo bi say Agya Kwabena at YouTube. Yes, ne edika wo panyi jimifo bi say Agya Kwabena at YouTube. Ghana for me say yewura Agya Kwabena so wonim nyansa anko bebusa no ho say enano de ne siye anti amenkwa ye dey e ka say no Agya Kwabena also obi a wo baby e mekokwa ye ne ya Agya Kwabena why you said the 1 minute boy won say ene won say e because Sammy Gyamfi eni no and I say confrontation Sammy Gyamfi wo no e ya oya won say Sammy Gyamfi ba UTV a o ma wo sikanti no ye ka na say ya oya won na Akufo ado a wono what ye betua enkora over 5 million school fees e wo be hwe ajanka na awisiafo won de ye ka na say ya on satem obi betra national television so yeah, akwa bi be kan kwa sam say na Akufo do e pay mfa no koto pumuongu ami yenhu ne fe ni furu krampo no uhu nyansa e be condemn ye uhu nyansa be condemn ye Agya Kwabena make kan wanim say de onim nyansa na onim nyansa so onim nyansa aka be bia enkwa ni fire anaso mo koje social media kan san sefo o bi o mu fire be sure bi o mai de adru aso be ka san kwase asem no enne ne wo hu nyansa enne de Sammy Gyamfi de di ma obedient no ene ye ka Sammy Gyamfi asem ye oya mebua Agya Kwabena ye oya Sammy Gyamfi wonye nipa nchen na Akufo ado wonye nipa nchen na Akufo ado se de Sammy Gyamfi di ma obedi no sa so na Akufo ado so abehwe nyanka ni nwusiafo amomanye school akọ entimasa wonim nyansa start free da bia ye first empanifo kwatra national television so ekeka bi chen na Akufo ado start free wo free Agya Kwabena wo yo free papa enam ka se ye humo momu journalist from ka de humo mo ka se politician tetema mu dinti ye humo asie emfui Agya Kwabena wonim afutuo to a to can be chance Sammy Gyamfi say nkwasi ade no kan no e ho sunsu anso de onya na ada ho ka se bibia baby onya ho sunsu anso masa die ba de kwa de mbedwane die ba de mbedwane emfui kodo koto NDC fofo e ma no akra no Agya Kwabena ga so no simo kan yesi be o defend obi but the reality yes you reset Ghana timoma kwame reset Ghana what I say e man so kan kwa still and 20 be team still e be ka bi kire zo Agya Kwabena o pacho ye achepa ye nsum eni ade bra Agya Kwabena bra wo pacho na ha ye pacho we ye du tire nu binimu ho we di tire hu se binika e de nkwasi asem na artist station a wo keka no
utiri aba pepe hu se kuku asebaire unti kuruma bi de yakwaso nyina wa anti bi wa anti bi da o pa che so ti kuruma wonte hwe uti amuna se na ntwi a wa mini konku wate wa anti bi ese wara na tena ho na jimi tena ho na jimi onso wada ne pani kwase a o ka se ye mabunu na ya ba ye wure fi asemahu wo be ka to ho ne no wo chena ene ye de be jeje wo asi asemu akwa Now finally Agya Kwabena kasa wabetu na no mutuo e fancy we na e kosa manfo edi na tem Agya Kwabena say in life never regret in life me ka se me na me na ma me de nwom na mpampi no a me ta de bo me bra esanse nwom nsam no e ya futusam e ya kwankyere nti se wotie nwom a e ya nwom pa na se wotie mu nsam na etu ma wo ye niam bia e bo wankaso abrabo nwom bia me tie no se never live a life of regret. Never live a life of regret. Man nya anti ma brabo a ebeye manumi ho abrabo da bi. Sa manumi ho abrabo no men ni bida, men nye bida. Na se men tina bida, na se mombu bida. Sanketi wiase ase a nka na mebi ho anka yenye. Said you can you say life is like a teacher or like a school. The more you live, the more you learn. And to say ye nim the basic chinenti ni pempi no, ye bibi na, ye nwene ho. Se na be ya sa ochira no koba. Yanka se mi hu ni yanka. Enra de atwa mu no, ubu nkopo hwe se enra me yemfunso bi. Enti enne san funso no menye. Esan se wu nim de baba chinenti no, wo ye na de na no wa ni yie. Se na be ya ochina. Edura ubu nkopo hwe wa chia wanka se dia me yi manye ni yi manu me hu ho yi aya ne kan ya yesan se wo ya ho bibia enye yi sa abre no menim se ye kasa yi obi da yare mpa so a abrabo bi obo ebri bi abese kwa ne etunufo na wontie no ene sa abrabo na obo ye no ama ne da fom na wontumi nsore asamo ka yare mpa so ne se sanka me hu ni yanka kasa futu ne de man bri bi abese nkono anka mtie de bo mebra anka nyene se ne me da hoyi sabre yi no aye too late no bibia enye it never live a life of regret bomodian said they obeka ne nne no ebe de be so abachina your generational curses and your generational blessings bra Adam ni Eve edi ne bone omo edi aduaba na me no mienu ye ni hobi nanso saadi na oyeye no omo yeye umienu yeye no esusun sanso no yen kura na affect ye more eche womo a aye no sabre no enti dia wo ye ne no ke hu so china bubu ho akonta na makonta na bubu no bisa hu se bibu akonta eba mama botoyem ana akonta baka se mi hu ne yanka dwene hu na dwene hu ye da masina no pay just never regret in life never enu ho da enye bibi no ji say asmo kan na mu di na tem he onu na waka ne de waka Agya Kwabena kan ne de waka na TikTok mountain so no ebi ne Agya Kwabena esun say o de esere mu hu Agya Kwabena ko mi de wikwe mu de mo di no dwuma to de osere mu ada mu hu ne mobo Agya Kwabena dio Agya Kwabena UTV ko se wa che da de na okoka they organize ya no extra classes ya mo TSK ko amum pese musika peshi en ka dia chi nen ko bi ne ho abeti nen ka sem na avert nen ka Agya Kwabena de no obi already hu ye papa you free mu fia free mu fia be extra careful my own some people are political animals. Hey, boy, yeah, why you be, yeah? Is there any liberator around to save him? We beg. Hey, Agya Kwabena. Some more research sorry. Agya Kwabena, so what do you need so? Hey, street where there, it's what true. Agya Kwabena, oh yeah, list. Ever falls a rapture, no?
Hey, oh, insult really also. Because sometimes, say politicians issue by saying that as a presenter, as a public figure, no, in a way we were him too much and here classify or say we are NDC and now we are MPP and now CPP. Upon you may see last 4 years in our mantis or the campaign. It is a command is a we look or be bina and what other opponents in the year. Oh, make sure that Pancasa. Yeah, because I NDC news to make us say because I this new. Now, yeah, if you don't go party, all they are there. I don't have now street in there so true. And did they tell me a baby? I just saw her side and more. Now, some now okay, you know. And go for so deserve so many day. The iron, they just saw her side. I don't know. Who think we are there? Yeah, Kafra. Yen Tuesday born for nyina no. Yesre em say Agya Kwabena asem na ye critical. Nti yen Tuesday born for nyina ne ye penny ba kon ajabraja. Yen sada yen sa yem say muhu ni mobo yesre mu. Cause we ase wo ho no se won se chi be ye wo da enti se won sa yem. Once na enya hwe ni so kusa ni sa yem. Na asem nso wo hoi empenipa nipa ene pen ho asem. Esre mu a wo ni dim. Pamcho mu ni mobo. Wo obuo ni dim ai beni be se belegbe son belegbe fun won. Yesre mu a muhu ye nua Agya Kwabena mobo. Yesre mu next time no onye biem. Tuesday born for my gada yesre mu ye chew pakese pa free trade ampo ho yesre mu cause insource no anu ye dinin ye critical muhu ye mobo yesre mu a ye nyesa bi the Tuesday born for ni nyina ye nyane abom se ye nua be ma Agya Kwabena no ye ne yesre mu a mumfanche na mu ye mobo mfa moni nto ebra peni jabraja so ene wona akeka Tuesday born for no esremu mu ye mobo pamcho enye easy yenu abe ma afun esremu na obi so afun kuma ye mfum nyeden. Justices for Agya Kwabena of UTV. This work is going to be long. TikTok. I think it's a TikTok or maybe I said Ghana. Ghana, can you baby? I think so right now, no. I am super confirmed that TikTok originated from Ghana. Nipana or discover TikTok no fi Ghana. Me mama kasa no swim. Wow, go ahead. Agya Kwabena of UTV this thing no. Agya Kwabena we adwuma UTV bia me so mo go ahead and bra. Yeah. Ready ya. Uni me twam keke me twam na yes what can say me man ho abansem na mse me ko pebi eti asabo kai kra na ka ja asem bia o na so aja o ba ko fako o ba ko fako ho ya na me jojo musa nam so mami nko he ayi ni page me hwese bia menya fofranka ho na me ko ya baby so nani abre ni mama fanje wasinga juma na ya fa aka o baby tre juma pos Minsri woja bacha minsri wo but we me be emsri Ghana umwani obi panyina opese obu hu amema TikTok I swear to God hey anyimre me say uko hedi amuye Agya Kwabena justice for Agya Kwabena but you enjoy justice for Agya Kwabena. This is too much. It's to be catch up papa say
When them one unity ma ebo esabo ayi. Eka yomoka ho. Papa no nyashio. Papa no nyashio. Asema mo kan sise no. Ani na ega na fo yenti asem na se. Papa no nyashi Mr. Munya no ate. Na this week dear be so long. Hey, TikTok for nya wasem papa. Hey, we mama fancy enwano. We de ko na mo pa mo kohwemra. Mo ba ye bekasa. Mo do mo nkogwa. Agya Kwabena. Agya Kwabena. I guess. When I will top, I guess here will birthday. Agya Kwabena. Hey, I'm gonna know ya. If you say Agya Kwabena, need to say chamfa. No, hey. Why the guy said it is Agya Kwabena said 1 minute boy. Now 1 minute boy. What is saying na? Why should they go try and you boy the battle one money niti? I should drama ni take us say yeah. Agya, I'm not a table no more. A party was no. Freedom of you. See, I know party by opposition. No, almost change. Hey, now Momo Chichi fridge. What is that, Momo? Agya Kwabena. I mean, I see the gun, but I'm meaning no currently. I'm ranting, man. What? Papa? Hey, that day, Moko young classes are now. Hey, and Agya Kwabena sorry, Jina Hopani, who free wusoro, Bessie who from Panama down, who ya, me don't yame, oh, sir, on grab for the Bosu went to one bedroom. Who would? Hey, a yemu tutors, a yemu and yum too. Ah, boy, thank you. The atu Agya Kwabena no. Benyi ni zo free mu fia. Obesan ISABO mesremo. Mo fan channel wate na papa no ni be siri say ya anka wa nye. To the stage they meet me did that time class ni ti said they 1 minute boy. In fact, social media no e was obi ahwede ho ye pa na. Enye fe di agro. Udim na sa ofuma dwuma mu di u pa. Agya Kwabena we dey ma da bi fe di wate. Ko se enye wo fom so. We nyina enkoye futuo ma media personnels na muteki stands in politics no ye besere mo o ba be make any utterance and answer o ba be ka wa asem bia ye besere dwene hu mienu ansa na waka nyesa mrantie ni so mu a dwuma mu di bediu no na ni ma asem a de wo ho na me da hwa airtel tigo for text message say social media is hot and I me offline arehosem Agya Kwabena kafra wate kafra pa Some of my dream woman, Tiasi, and Agya Kwabena, what my handed back out. Agya Kwabena, the papa mo. Maybe we'll catch him ranty and say, Baby, and your move family see me so much at him. When I yes and the body move and you're a bonus swat. Now, credit do what them. No, my one catch you almost a while for more. Oh my God. I be better can't talk about it. What you say? Hey, Agya Kwabena. Sempoa de nipa ko he me anko aduru ka uduru ya che ei efri sabre ya kwesi botumi e besim de menwale na wo ho afi ya horo See, I am mystery. Agya Kwabena sabro. Baby, o beti say ke bibiano. Ya kokko ben sesi o. Ukona ukai bia. No we bia ba. Baby obi o beti say, okay, Agya Kwabena say bia ya kokko ben sesi o. Be siri o.
Hey, Agya Kwabena, cause I want to, cause Ghana no. We need to say next time no. Upese utwafa be nguma, no we twafa ni fanso aka. I say nsem no mo keka no. Saa so netie. Ibi si wa nka ho asem. Nti ibi abesi a ade na efi wo beka ho asem. Omo ntwem cause die yesi bosumi we de esa si wiki di ama unti no. Ya menka ho. Agya Kwabena. Hey. Hey. Hwe onu anim. Na ka se, hey. Niti sa de ye de anu de ebinim. Hey. Niti sa de ebinika. De ye me yakra ne de o se niti sa busuya fie no. Hey. Ghana for. Hey. Hey. Sa week we ohun. Se we no, sorry a no ye be ma. Se tumi ye say kura kakra bi a no ye be ma. Hey, the man don't suffer. Hey, hwe de nya atwom do akoduru, nya atwom. Kete. Hey. Niti said de Tramfan. Na nye bia Tramfan no. Galam se for de ni dia bia na se de car wash for de anom de ho car na enu bia de hin bia. Galam se de na dia se ne nka no kra nka tacha sa wo hu. Hey. Debi o. Na mibisa se ebusuan fie no de hin bia. Ekurase de ni bi. O de ne muso. Ende ni muso. Hey. Hey. Ada petwa pani. Debi. Enti misra mo ma mo ben mo misa na ma me se oda ya na ni kumu de. We de Ghana for mi jira nem me pabu nyina ma chew. We de a chew pakase pa o. We de me ame bra mi jina na nem apo bia chew. E che se eh. Niti se de koko de. What's it niti se koko de. Oh, eja. Nada na we sa. Oh. Che se eh. Nkrofo atwa ko ya dapa. Mwotwa na ankasa. The next generation, we need so beba Ghana. Me dem ye ma ka wo san ba wiase bi ma. Odu Morocco ba bia. Tena ho. Na Ghana de. Hey. Hi guys, it's my duty to become a journalist. So I want to act like I'm apologizing to Ghanaians and the MPP, the great Osono party, over what Agya Kwabena did or said to them. Action. Oh, Ghana for. Yes, remember me, Gina. Me no journalist, no. Agya Kwabena. Yes, some of us tell what. Mom said it is a minka. Mom said it tell you a beam. Mom said it is a cocoa. Move out and what? What no? And now. It is supposed to start here one now. Some fight and what? And you pan a befu. So no new. And he said, show. It's some fine chanwati. No fine chanwati. No fine channel. A yard up a trying. I had a fine chanwati. Agya Kwabena asoma me wo Ghana for Ghanaian youth wo amatim da wa no frɛ me ɛna me se hwan no se we me Agya Kwabena na kwan bedum se wo de wo so no o kasa Ghanaian youth no mutie na on na assignment no se o me kwase akoyi mi dwan e ma che se
me ya mo say we aso na me nanum nyansa ka me kotufo na Ghana fo hu say ma jimi ma dwen adwuma nya atam di de o ma di me pi o ma pro me widiem is a week we dey o ma declare ne say Agya Kwabena week o mo pro me widiem ti me srew oni o mo kokasa na jojo ba come me ti we de Ghana youth me sremo Agya Kwabena ni jimi ne ne kwase and the control na di ni dan na mudi na tem ene anopa wi anwum na ajo day in the day out ti na tem sa to so sremo pa mo chew fa ne bon nche no na onjimi sa biem na samu nye kwase ade nkan kwase asem nkan jimi sem kan mo asem kan ajeje nfie sem sa biem to sremo fa ne bon nche no ti suma ode suma me no o frame ana ahmachi we ode atumanim wo buko tuje wo suma fa me chew to sremo o se no nim se wajimi wataba sa wajimi ataba kese wajimi ataba koko enima wajimi ataba koko achi a wataba jimi nti wo so sremo mo fa nche na fu so e ba tani pa ho oni sa ejimi sem ne mo asem ne biem to sremo pa mo pa ne bo ne nche no Hey, I got one more dinner, papa. And the last year doing propaganda that Agya Kwabena ye propaganda no ye no can be men this for. I saw your host so no or your host men this for now. Oh yes, I did that send Ghana for more tenor. Hey, Ghana. Nothing. Just one more tell never pay make a bibina. Hey, can I vote mouth no papa? Hey, when we're so when we're so when we're so and that come was well next time yeah I mean men your parties are why Asem na esi no hwe nya me ya se Agya Kwabena mo va Mama akora ke tweet bi aka choose when me se bobo chichi What can be a day? Huh? What can if you just like I say? What is a champagne? Sapling cranny board you. Who are foot to a far show? Obis was and so I bread Agya Kwabena. No, dear. One colleague say, Agya Kwabena 1 bedroom. I tell the new Agya Kwabena what? Hello, Mofa. Agya Kwabena, good morning. No. Mofa, and I'm comedian also. TikTok. You know, for the same way you never penny. Oh, for Pacho and the men comedian also. What about you, Mom? Aha, I just want to go. You know, for the which now you will be proposed to teach a parachute. But see, I'm share shame offer. But my plantain to not block a crowd. Drink banana or the boss offer. Okay, you. May the pineapple and ginger be boss on my wife. Offer, eh. Jacob money who know for sorry, what's it? Me back. See a fair UTV presenter be Agya Kwabena. On behalf of Agya Kwabena, me jina nanamu apa macho. They say NDC for needing a term na MP for needing a term. Mo amudi na term na me ja Agya Kwabena namu apa macho. Because hey, anya term get one made to masum. Wait, has politics always been this messy? And this year is too messy. And is it because the easy access to social media and my politics are so messy this time around? Because what? Boni bi Agya Kwabena ye mo send people for na why mo boni o send this you mo fa ne boni nche no wate. Atamunie.
Agya Kwabena so hwe na ehwe a yeso na wo ye fried rice wo swami kona kwa san kwa start wa de wati because atem we de hey one for do anu ma wona she say ha niti she say papa no kra no nya so mu di na tema kamiti ni di kra poda o oh there be we di enye Ghana Agya Kwabena despite media michiao so do fia sa mudiswe chocolate drink no pebine no when we are the Bible they read Job 32 verse 9 Job 32 verse 9 ebehu nipa ban we sa quotation no eye wo so usuban oni ye na sa verse no person read na hu nipa ban akasa neti ho ase oh when him say weighing card mo Saturday na MPP war power no mo mam some NEC for members ni bi party members ni bi platforms so mun destroy na nado echi muso ne sai wa bibi akwa akoda echi mo bompai na nado mahama no yi nipa che obi on na nado no obi papa obi wo fa obi nana obi ebi so panyini obi kunu kwasiafo mahama no onyi nipa nche obi o ewi aso so wo ofo nsa na ho nsa ewi aso bia ntuma go ya na ade okra na onam sa despite media now the bia we sit corner da baby a so ko ntwa baby no kra so o ma me hu ne ubosi stand by ye adwuma wo TV station o yere hu an ne je obusu afo hu a omu de ho ahwo mo ne se na na ado ne yen ka se mi nchew sa despite media no nyanse ni bia ni wo sebia mu de moya mu se hu se mu nyanse bia ni wo mu se chese kwasafo nko na mu de o mo ba ho no ma be didi atem kankan bu god as a wine no obedi kwasem na e kan say Santana Biko Santana no si edi kwasem na san kwakwafo trama ofo kwakwafo mo OKFM ni e kan say Peace FM no mo ye morning show so trama mo ofo kwakwafo no mo si di kwasem apart from kwame sefa kansa nyansa ni bie ni wo sa father this thing why wo bie ni wo ni nyansa na oni bibi mo de mo nkunso enjimi yesi Jimmy school na mo de se mu wom na se mo atwe en place gift o say di na ba na so mutiti ni Jimmy mu onso ni be ba na ho se Jimmy na mo di ni Jimmy no ni be too late in the man sana na ma wo no na mo pesa mo de ye no onso de na katua kokko to bem prensa bienu bi e bae no na no ahom obi antunifo na edi ni se na ehwe mo wo Agya Kwabena yanka bibi anchiro de wa obasa de ho aba mo mesa de mo aba mo de mu Jimi na mu so nyansa wo ye panyin na wo app isu a mesra wo fa Agya Kwabena asem ne fa tu hofo TikTok wa ye mu ade TikTok wa ye mfa panyin ho wo ye panyin na wo be ka TikTokers a wo be ye wo Agya Kwabena kafra wate minim se no a wo na ho ye wo dene Agya Kwabena obeda tot said the man we almost ye di natem no wo de bia nani bete obeda te se de ebubu nsa no mesre wo be man we a check na se ma me wate bia na akonu maduro wu because the social media for di natem no said the man for di ni ti di natem ne yire mpo ete a obe feel bad ne yire be feel bad because di atem na e trend ne enye but enye me mama essential for journalists for more man more than more politicians na mo wa ba ko afa mo ni mo tan ba ko wa ba ko afa sa na mo tie nti na nkra ni di matem no ene ehu se mo mpanyimfo mo muade nti na nkra no so di matem a omo fa ne normal ewi aso so ade ba ko eya ne se wo chen obi no odi watem akra obetumi awo no odi watem ya papa obi si ma we na nim so obi odi mfe 3 million ha temi ye ro bo 3 million ba oh bizari tisa ma kube social media o ya Penyah fa hutu hu fo wate fabi ya futuo wo be ka obi wo ha aha ye ni akura ni mpanyin o wo di agro bi be ye wa ma wo be basa Agya Kwabena wate nyame hye wo den justice for Agya Kwabena
Justice for Agya Kwabena of UTV. Agya Kwabena. Agya Kwabena o UTV. Hey, Ghana for yo. Hey, Agya Kwabena ka bra. Nga for na mutie. Hey, mujime. Agya Kwabena. Agya Kwabena Mr. Before. Agya Kwabena Mr. Agya Kwabena me po. Na Agya Kwabena every trend ni mo no. Come here say maame Kwabena be so do no beti. Obitumi dina social media ka say mahama na ne ye hwehwe. Ye betwa ne yiti, ye beku no. Hey! Ehu. Because my mindset bi sa samokra no na mo se etire ana se mo wo hye hwe Agya da bia metena se amekase Maame Kwabena be so do no betwa so o be so do no ba for there e wo to je bra pontero so ndi maame we se wan kan la no antumu a se lady we anya hwe ye wa anya careful a de be for na so mu no o yo ba be se o ahwa want me depression heat ni ga se ba no so want me because on fa Agya Kwabena anya futuo atem didi a amonfo di akufo in opposition no MP for di abufuo kese ni nyina koso a Agya Kwabena so omo de Agya Kwabena release stress what does it omo de yastic omo de Agya Kwabena atomu hot so edu no do ho beti a waso ye be we bet pa chere wa adwene ama me e wo comment section how you Penyah Block Media Accra.